金字塔在哪？金字塔哦。النهارده اخوكم تشوفوا احتفالات السنه الجديده في مقاطعه جواندونج. انا اليوم في مدينه اسمها شانتو، وحاجه انا اخدت بالي منها ان الصينيين متمسكين جدا بحضارتهم لابعد الحدود. هاي 下来，have a try，have a try。 اوكي اوكي نيورو وان 牛豆丸，对， نيورو وان 牛豆丸。 جامد يا جماعه، الصوص وحش قوي بس اللحمه حلوه. 来再来再来。你等会儿你再赶紧给。 这是甘草南疆芭乐，然后这是我们的功夫柠檬茶，然后这是功夫柠檬茶。 ده طعمه احلى. وهنا كان في بنت بتوريني اكونت بتاع واحد صيني عنده ملايين وبتقول لي ان انا شبهه. 哦，这个就是我啊。像不像合欢？贾玲团队的。很像。 وهنا شفت صينيين فاتحين لايف ستريم، وبما اني بتكلم صيني قلت اساعدهم. 来来来，喜欢可以过来吃啊。有一个外国朋友啊，这我就说好吃，不好吃我就说不好吃啊。很好吃啊。哎，对，鱼丸。人的变皮。 在潮汕啊，我们在潮汕里。我那边来这个台，这个滚吧，我来嘛。包里面有4个啊，4包里面是10，哎，爸爸，给我的费。 4包里面是16个。 وبما ان مدينه شانتو مشهوره جدا بكور اللحم البقري قلت اوريكم بتتعمل ازاي. وبعد كده اتفرجت على عرض الاسد الاخضر الصيني واللي بيدل على القوه. وعرفوني بقى في الكومنتات، هل هتختار تقضي العيد في بلدك ولا تقضيه في الصين؟